Bħala parti mill-attivitajiet tal-eluq tal-V18, fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tnediet installazzjoni artistika bl-isem ta' Sempre Viva li l-ispirazzjoni waraja hi li tiġbor osservazzjonijiet u rikollezzjonijiet tal-mod kif numru ta' Maltin infirxu madwar id-dinja u xerdu il-kultura Maltija ma' komunitajiet oħra. L-artista Charlie Kauki spjegat kif dan id-dokumentarju artistiku li qed jiġi muri ffilmat li hu miġbud f'numru ta' pajjiżi bil-komunitajiet Maltin fir-Renju Unit, fl-Istati Uniti u fil-Kanada. Blan ikun li terġa' tiġbor l-esperjenzi ta' dawn il-immigranti Maltin li minkejja li ilhom is-snin li telqu minn pajjiżna xorta waħda żammew lill-art twelidhom f'qalbhom. It's an installation and it's made up of interviews that I have taken over the past 3 years with Maltese people living abroad in America, Canada, the United Kingdom and also Tunisia. And I've brought all these voices together to create an hour-long piece of work. It's on 3 screens and it's a way of looking at how we as Maltese have migrated and you know, we all have stories about living abroad, being Maltese and living abroad. Din l-installazzjoni artistika Sempre Viva imiftuħa għal pubbliku bejn l-10 u l-15 ta' Diċembru.